Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 9. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan ajarlah kami hidup berpedoman pada firman-Mu saja. Tuntun sertai terus langkah hidup kami ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Paskah si peduakan, Tuhan ngerana man Musa i gurun pasir Sinai, ibas bulan si pemena tahun si peduakan, kenca bangsa Israel enggo nadingken Mesir. Nina, ibas wari pe-10 empatken, bulan enda, kenca matawari sundut, bangsa Israel harus memperingati wari Paskah, rikutken krina peraturan ras cara-cara guna si maka isuruh Musa bangsa memperingati Paskah. Jenari ibas berngi wari pe-10 empatken bulan si pemena ibahan nama bage igurun pasir Sinai. Krina idalankan Israel payo kel bagi si ipedahkan Tuhan man Musa. Tapi lid ije piga-piga kala sila bersih rikutkan peraturan agama. Sabab enggo idadapna maid. Janah labanci iperingitina paskah ibas wari maka laus ia ndahi Musa ras Harun. Janah nina, kami la bersih, sabab enggo idadap kami maid, tapi engkai maka kami la iatanken nehken persembahan man Tuhan. Radu ras kala Israel sidebana, nina Musa erjawab, timai lebe seh aku ngaloken pedah ibas Tuhan nari, Tuhan nuruh Musa. Ngatakan man kala Israel nina, ise ibas kam entah pe kesusurendu, sila bersih erkite-kiteken jemak maid, entah pe sangana ibas perdalanan, tapi merincuh ia peringeti Paskah banci iperingetindu sada bulan kencasi ibas berngi wari pe-10 empatken bulan si peduaken, rayakanlah alu roti sila tamaragi ras gule-gulen si pagit. Ula tadingken sitik pe pangan seh pagi-pagina, janah ula penggelken sada pe tulan asu-asuhan peringetilah Paskah sue ras krina peraturan-peraturanna. Tapi ICP si bersih rikutkan peraturan agama, janah la ia ibas perdalanan sindau, adila iperingetina Paskah lanai ikira bangsaku. Sabab la iseh kena persembahan man bangku ibas paksa si enggo itentukan. Ia laban cilang ngenanamit kinisran erkiteken dosana adi sekala asing siringan i tengah-tengah du merincuh peringeti Paskah arus idalan kena sue ras krina peraturan ras cara-carana. Undang-undangna seri mantep-tep kala. Bali man kala Israel asli entah kala asing. Embun api, kenca kemah perjumpaan enggo paje. Ibas wari reh sada embun nutupisa. Tep-tep berngi, embun tridah bagi api. Adi nangkih kenca embun bangsa Israel nadingken ingan na erkemah. Jenari ipajak kena ka kemahna ibas ingan embun nusur kutero. Bangsa nadingken ingan na erkemah rikutken perintah Tuhan. Janah arah perintah naka ia majakkan kemahna. Kidekah embun ringan denga ibabo kemah bangsa Israel tetap ringan ije. Adi embun dekah ringan ibabo kemah ipatuhi na Tuhan. La ia pindah ku ingan si deban. Maun-maun embun ringan ibabo kemah piga-piga wari saja ngenca. Aminna ugagia. Ia tetap ringan ibas inganna erkemah entah pindah sue ras perintah Tuhan. Maun-maun embun ringan ije karaben nari seer pagi-pagi ngenca. Janah minter kala pindah enggo kenca embun nangkih. Adi nangkih kenca embun minter kala pindah. Aminna gia 2 wari, sada bulan, sada tahun, entah pen dekahan asa adi embun ringan denga ibabo kemah bangsa Israel la pindah. Tapi adi nangkih kenca pindah ia minter. Ipajak kena entah pe ipindah kena kemahna alu patuh nandangi perintah si ibreken Tuhan arah Musa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.